Ani papa, piong berpenyalam yang asal kerja ke baitanan, tang bahang ni dan tak kimau. Hoi kin kun, hapor mengadang rit kat pi kani ka jaka ka sit don liu, bat bun ki ding ki sedo. Sheila jak kita dapat. Kung netam best papa, ngakwa Sei si sa jak kito baro. Paralog, pitip na bagajing pompathar ya kidiyang kisit kakta ya kajing pahu kam tam ya ki liu bat ki sing er. Kidiyang ki kijit ya ka slap bat ki penrung ya ka syapo ka kendo. Kajing duna jing ki klau ki betap kakta ya ki telong bat kani pat kakta keliang ya ka imlang salang. Kadi papa ba ong ini ba? Tiba, inle akum no ban pen embiang ya ki liu jingi. Kibun ki lat ki lenti. Kawai na ki kadai ka jing tre jong ka community-led landscape management project kabla tre ban penne pensa ya ki telong Menta saus pa atali ki shnong kila ya tre lang bat ka klem bat habaro kini ki jaka ki kam penne mariang kila ya shakmat. Kawai na kini ki kam kadai lingba ka afforestation ki nong shnong kila ya tre swat ban ti bat thung ya ki dieng ba pher saudong ki telong bat menta lingba ka jing tre shitom jong ka klem usok jong ka jing job ulas dang ban mi. Te pilay snow, ko para, ko hep, iway pa iway nangingi don la kabor ban le ay ban yarap ya ka MaiMai mariang. Sedang no daga batung ding menta ka sngi. Kublay baro.